Haka Lightrik bunai Jun arjara posan ke Seng Hito Jawai Circle ke Lalait Bo da Gajing Tho Office of Deputy Commissioner West Dade Hills District ban kerpat yau DC ban bo da ka waipat katarik na ka banta ka exam jongga DSC damar kane katarik ka itengko bat ka exam jongga MPSC kahito kalau ong bakalong ka AKA ka basnosi bantip baka DSC bat ka MPSC ke labo ban pelong exam ha West Dade Hills District ha kijo kitarik kata haka arpawai terik bunai Jun arjara posan baraka arpopra terik bunai Jun arjara posan kene kala ban khanglat egi samla ke bakwa banyele ya baro ar kini ke exam ke badon kam kum ka seng ga bapai ya ga bha ka miat ha ka imlang salang ngisngeu khia ya kene ga jingbo tarik ha ka jo ka sngi ban tho ya kini ki artli ki exam ka seng ka kerpat yo deputy commissioner jongka West Dade Hills ban pen kala ya kene ka tarik khnang bakan long ga jingker khu bat ka jingmen to ya ki samla ki bakwa ban tho ya kini ki exam Kasikawi ke bentawan ke jini chami on ni ini hai to wa ke yu tengkho ke terik wa ke DSC wa ke MPSC yu ye ke dit wa ya ka terik wa benai din ko jo ini ti da open skiawi o da penyo yo wat o le mem jo khiwi ti benta da depan di notice ki ya jing khani ha ko ban dur itu ko terik ne di ye penyo o da accept da pediang ye da ti da ong ila da perkan di hak ini mohon itu kau wadah tak kau ya di sini kena di walai tak exam lada tni rengkat hajo besni di tak di MPSC mau di tak di DSC mah itu dah mudah buram yang deputy commissioner ini oleh ada accept buat tak perkat ini kebentar punya kelak di kat di walai ni bor yang ko hajo ipol ini kesan ngabudi ni ya kita ikut bangsa tinggi kam kita tak wa ke DSC